Ngipuli ha kajing tho bukhoi bada ke history jong ka balang bateng teng ublei pandon kam mi kimaran hakirukom ki baphala panyada badyarap yaki syakri jong u katbo nong itho lupa Elisha udang ya hakalenti she Bethel katto kat ningut ki khanarit kilami na posnong bat kilakren benyu u Elisha ulatim yaki haka kerteng utrai pan markum ta arteli ki dingem kan thei kilami na khlaw bat patar saufu arngot ki khana hadu nyo phosnam kasim ting ap khlaw kalawan ra jing ba man kasngi yo pol bukhoi unong seng baning kong ya ka jing im marway solitary life bat habau anthony bukhoi udon kam ban tep kamet yap jong pol bukhoi habau la khlat no hendrei don ki tiar banti ka jing tep jong u penban lawan mi arteli ki sing bat ki weipat ki marat ki balati yaka degi khti jongki tat hadu banda jeliu kum ki jing tap bati ki briu bat onda ki ladep kilik phai no kum ki khulang brot ki bejam non hadin bu ri khu ula ker khu yaki habau don bosco ula don ha ka jing ma ka bakhrau ublei nong penbiang ula pen khre na ka benta jong u do weu nong senran ukso rong butho ubahe bat ubi tenat ubalalong si benta jong ki babun ki khubor hakabe dai bat ka jing im udon bosco kidon katu kan ningut ki samla ki balayo iyo balakta bat serput yo bat ki balatip ba bat sakan mau ba sipang ka kam jong u uni ukso rong butho uyasrim bat ki kso sharai blang haka jing he bat ka dur jong u amdon menuru wat udon boskuru ubalatip nang nu uwan niu trai jong u kibriu gi besni kilayai berngam udon bosko bokhoi nakapor shikapor bat ki perlok jong u kila mahami u banlong berobor bohusiar kumta ulakiar bha ban omle jinglej hakapor mit hendrei teng uhap bandon hakanong ba hadu bandajan mit dajia badon ki bapang banyak kenduk beriu hakabayday na kabantaki kana school jong u ni banyarap ikayeng kasem kabala shathok haki heretics badusngaw badi ban ajing hikay pat iki syapang kajing hikay basisya hadin bula pendep ila ka kamram pad hagajing long brio teng ukum kelet badulet syaval doko kathain ka baduna brio bha hakata kapor kayeng ka bakhadu haswa ko oratri kalong kayeng asylum barok saudong kalong kajaka isra kabala senyum kajaka kabudum kabalongkum kajakari jong kinong le kam sniu kata kabenta jong kalenti kalalong kabama shibun yo don bosco ubolong sok pudung jong kinong shun nyam kibale kat bala banyakun persa yu da barok kilenti kabakila banshim hakawai kajanmi jong snem siajar praspa sanpuar habau wan phai marwei shalayeng badon lupa kajing sosir ya kanu kajing ya kendu ke basniyo layu iyo wei kuso bahe ubayang hajan jongo haka beningkong ulati yang yo andre habulai ibu simberngem penbanu penran kiskor bat kawe atulong kumta udon busku ulale jan yo bat uni kuso ubabut todong ula senran yo seoratri bat ula phaino klam darung sepo nadu kata manla kajan miet habau don bosco umla ban poisi yeng hakapor bapiang ni don parolok bani ya lang uksaurong buthu unpaw harut surok habau don bosco untang suya lat iki yeng bakhado hakanong ba teng ga kemi jong don bosco ka margarita ka jukuslai bokhon jengka simla poyeng hakapor bapiang bat ka jupha yu wu samla bani wat yu don bosco lajanman kapor lalap yu bawya ringkat barunong senran sau kujat jongu ukarlo tomates udah pentikna bawlai kandu yu gurigyo ubarong buthu hasurok hakapor kumbak handai wiji menmit ula batai yu kumni ulong uksau badan kadur ka baisir khai sisa habak kami Margaret kayu iu kaju pertabon sin ani umarat ubaima uyasriem thik kum suri udan kesentur ke bajrong kiskor ki babeng usnyu ubabuthu par udan simitar ke jingjrong
Upan par yang kriat igitu ki besuyok sngo bat ki bampat yo i yo. Ugurigyo yo bau Father Michael Rua ula yo i Arsien. Ula pen i ki jing slur ki bapla haki por ke jing ma banya da yo Don Bosco bokhoy. Hakawe ke jan miet namar bola klet tiar hasor hakapor masngi. Ula habban mi bat ya lenti hakapor baladum. Kakami Margaret kala persang ban khang yu. Hendre ula onge ka bukan om tiang. Ula shimila ketupia jong u. Ula khot kat tu kat ni ki samla banya don ringkat badu. Bat ula let syaka kherdop. Hang tau lalap yu gurigyo bau tia. Unang ap kherdop ubam tip yu tau kuso. Ula persang kat tu kat ni sien ban penher kerat yu. Daga basempat. Hendre wan pai biang pat. Kumba uap yanuri yano. Gurigyo Don Bosco laong. Kumta khambha suwi parlok banyasok ban ngi. Toyang batuan ringkat. Hendre hagajaka ban ko ngu Gurigyo la syupa bat uklam ki. Arsien Don Bosco la persang ban kam yu. Bat Arsien Gurigyo ula khang lat yu. Kato kan ni kisamla kilapan ki yu daki kejat ban pen karya yu. Hendre lo jelau pan ban. Don Bosco nang tau la persang ban lej ling ba ka kherdop. Hendre Gurigyo la yang skam triang hakalenti. Kakmi Margaret kalau ongkloy. Ladap him kwa ban sngap yenga. Hendre tu sngap yu kuso. Bat wan le syu syasar. Habau yu i la kakmi bakala sausi hadu kata-kata. Don Bosco ula perkhat ba un penhunnya kejing kwa jongka. Bat ula lit pai biang no syapo yeng. Tang sau pusan minit hadien. Wayu para marjan ula maham yu ban husiar. Namar ula osngau balai na saungut kibriu. Kitwet saudong jongka valdoko. Daga jing temu ban penyap yu. Don Bosco ula lait ni babun ki jing syak barngem pat ap thap. Hendre ki rius ni kim shim la shong thach satya ki jing temu penyap jongki. Hakawai kami habau la poi hamar si teng galenti jong u ban lek pha shila yeng. Don Bosco ula osngau badan ki bamare na din jong u. Ula phai bodulai i kat tu kan ni jam hadin. Wei ubri ubara yu ding tangon ubahe hakti jong u. Don Bosco ula mare da kabakermen ban poi ha ko oratori shwa bu tau briu un lap yu. Anda ula poi ha jaka bu peno lai i shathem bun ki wipat ki briu ki bayamare ban kem yu. Da ka basngu thu lupai ga jingma ula perkhat bu dei ban palat im yeladi na tau briu bu bodin yu. Bat hamar bu tau briu pat ula lap yu Don Bosco bat motiet yu dau ding. Don Bosco la sange kansan berula sangat tinggi ada ketembut jong u ya ka kepo jong tau beriu kat hadu bola penlong yu tau beriu ban kelon hamadan ngalayap ula perta kiwe pat kilatmu ban kier saudong yu Don Bosco da ka babat iki ding Hendre hakata ka khlemat Gurigyo ula syuan pau kansan hajan Don Bosco om tip na ula berngem bat pen iya ki benian ki badak jing bitar. Hadu bagita kiri usniu ki balating, kila perkhat bikin sasya patar lingkot lingkai. Kila karpat yu Don Bosco ban bat yu. Nang ta uwei hadin uwei pat. Kila ya pet no baro pada Don Bosco ru unsayo ban wan pai sok pat. Gurigyo ulasan ran yu Don Bosco syaka oratori. Haka bahadin bulaya lingbai ke pelau syaka jingkang jong ka kamera seja berkakmi ka Margaret kala serput yu. Hakawai pat kami habau Don Bosco la syambiang ban wan pai shalayeng sya oratori wei briu la apthap halandat jong wei diang ula siat arteli ki kulina ka suloi hamar bu upoi hajan Hendre da ka bor phala broar ki klem deyo nang tau riusni ula mare serum pan persyang ban penkut ki jing emu Don Bosco da ka wei pat korukom Hendre hakata ka klem mat hi Gurigyo ula pau kansan biang la berngem kumpan kun rupno kabal pen kendet ba penting yu tau riusni hadu kata-kata bad hapan pet kra chisendon na kata ka jaka nang tau Gurigyo ula senran ya laukan rat sayeng Gurigyo la niu fido jonga kumbo Don Bosco ju khot yu teng ula long ka phang jong ka jing toket ba ka jing akran padang kitu besyu asngau yu bat kitu pat ki balayo i yu kadon kei ke bopla bat ke bemayan chapang jong u namar om dan menu bala ban tip
Shanu bula lej hadin bula pendep ya ke kamram jong u. Don Bosco juong. Nakapur sikapur ngelaju perkat. Man persyang banwa na iwan tau kuso badi utra jong u. Henry hadin pan ngalaong haladi on le ayu on yawat. Tang bulong perlok pabha jonga tang kata kalabiang. Bat kei ka bangat tipat kalong butau merat ulalong sisa kajing ay bemayan na kabenta jonga hakapur mangalasyam yaladi hasibon kijing ma. Ublay hakajing bahajung kumukupa ula pendon kami umarat ubolong kadak jong kajing long beyaine sisa banyada bat pentengen yu Don Bosco. Namaru Don Bosco lo yang persa kajing bitar jong kinong suon. Paru labu iladi hakajing ma gi bakrau banyarap iki samla jong u bat iki para marjan jong u bakin yaine hakajing syakri besisa ya ublay bat ya kebalang.